nini njo inaweza kufanya we uangalie nje ya ndoa? Unaweza angalia nje ya ndoa kama bwana akupatie hiyo affection, akupatie hiyo respect. Njo venye niko nasema petetre huyu bwana hakuwa anampatia affection yenyewe alikuwa anatafuta. Nchi yenye tunaishi emo inaitwa Norvege. Norvege tuko na mwami na huyo mwami eko na batoto bawiri. Mtoto wake mwanaume njinake ni Håkon, eko na bibi njinake Mette Marit. Sasa kuko skandali yenyewe iko nafanzika sahi. Na waza ba mingi benu mko nafata benye biko napitikana Amerika na baba moya hivi anaitwa Jeffrey Epstein. Huyu baba nataka nibambie kidogo kuhusu yeye. Huyu baba alikuwa anafanya activite mu Amerika zenye haziko za mzuri. Especially bitu ya kubaka batoto. Make yeye alikuwa anapenda tu batoto. Alikuwa na fazi ya yeye peke kwenye alikuwa anaikala. Na ile fazi ndabatilea nayo hapa ku screen muione. Ile fazi alikuwa anabeba batoto ba chini ya ma 18 ans. Chini ya 18 ans. Batoto banamuke. Ba chini ya ma 18 ans na bapeleka kule, bana bafamfa mabitu mwe peke mna comprendre. Yeah. Ni baba mbaya sana. Baka mufungaka mu 2019 alikufaka mule mu prison mu 2019. Anasema alijiua lakini bengine pia wanasema balimuwaka. Nju ile kesi yake batu ba mingi balikuwa involve. Hakukuwa na bifanya yeye peke, alikuwa na batu bengine benyewe beko na mapouvoir, beko na makuta benyewe balikuwa banenda kule banafanya hiyo mabitu na batoto. Pia na bakubwa. Ilikuwa sana ni nyumba yenyewe inakuwa tu ma activities za mbaya, ya vitu ya shetani tu. Batu bote benyewe balikuwa na contact na huyu baba. Sasa ile email yenyewe alikuwa anatumiana na barafiki yake na batu wenyewe balikuwa barafiki yake ile mawakati mulipatikana bibi ya mtoto wa mfalme wa Norvege. Ma message yabo yenyewe ili gisi tulibiona ilikuwa ma message mbaya. Haiko message yenyewe bibi mwenyewe eko mubunyumba naweza kutumiana na bwana mwenyewe eko single, hana mke, hana batoto. Haiko normal, ni ma message moja ya bizarre. Nari mu Google akaona kama iko na image ya mbaya, akaendelea kuongea naye. Unaona, anaenda kwa internet anaangalia huyu baba iko na image ya mbaya, anaendelesha kukuwa na contact naye. Ile contact ile alikuwa anatafuta nini? Na anajua kama anaweza kuwa bibi ya mfalme siku moja mufitiri. So bile biote balibileta, njo biko skandali fazi yote. Na tafuta tubiongele because ujue nini yenyewe inaweza kutuma mwanamke mwenyewe kwa mbunyumba. Especially kama uko na stati kama ya bafalme, ya mfalme, familia ya mfalme, ya au bibi ya president. Nini njo inaweza kutuma unaanza kwenda nje kwanza kusumburia na banaume benyewe beko basingo. No, bwanake he's very kind. Mtu anaweza kuwa kind nje lakini ndani iko kama vile mtu mbaya. Ana kutesa. Hauya kutana na watu wa vile. Mimi siwazi kama bwanake atuka mwoko na pani hiyo esprit. Na alimwoa ni female. Akapigana naye jua ingie mu royalty mu familia ya huyu mama deja alikuwa na reputation mbaya zamani. Zamani alikuwa na reputation mbaya. Reputation ya banamke basipo kutulia. Sigara. Akazalaka na mtoto lakini mtoto wa mfalme akamufanya nini? Akaenda mkutana naye kama ni kubari. Kama ni inje kuma activite bakakutanana na yeye akampenda akasema mimi ndamuoa tu huyu fie. Akamuoa tu hivyo. Akamleta mnyumba. So ilionekana kama vile pengine zile tabia zake hakuziacha. Unaona ni ile mimi nawazia juu alikuwa na vi ingine kisha wakamshanje wakamtia mwingine hivi. Ni kama kututosha kusenke banakutia ku distengu. Afu alikuwa ngali haya inaweza kupatia Valeria vitu benyana imo ndani juu anasema peka siko asebi natia maisha yeye karakteri yake sio mtu akikara pale. Gisi nilimona. Gisi nilisoma ma message zake. Haiko ule mtu hapendi royalty. Ni mtu anapenda kukula maisha. Lakini anapenda excitement. Unakula maisha, unaweza kukula maisha na bwanako. Jana siku kwenye anaandika me voilà.
Me sasa jure anapasha kwa king kuko vitu vinyiko limite kufanya. Eko ya limite. Anakuwa juku kwenye anatikia ule episode namwambia sengo niko mu boring old movie. Simu kuku ingine niliona kwenye wananjika seo alikuwa mariage moja hivi kisha akamwambia say it was boring. It was boring on the old movie. Akisha alikuwa anaongea na Epstein mama huyo. Na ingine eko natafuta mtoto wake saa atenesha Kenza ule mtoto wake mwanaume eko naambia ule Epstein amlete banamke bawili wenye wanaweza kumchemusha. Mama mzima. Sijui niko nakwambia pako stati ya mtu mwenye unapasha kuoa na pasha mtu mwenye upashi kuoa. Ça dépend. Ndo maana niwe sema ifo mgoe mnaangalia wenye mnaenda kuoa. Eske mnakutanisha kwa vraiment. Juu unaona kama ni watu bawili. Deja ni watu bawili. Watu bawili different, totalement different. Lakini unaona garso alipenda ile stati ya Hokon mimi siwazi angerioa tu just like that. Njoo atakuwa king. Unaona? Lakini wazazi yake ni wazazi bazuri, unaona wazazi balimwacha na tena dadake balimwachia akachagula ule jamaa. Donc wazazi yabo ni watu bazuri. King antuka king wetu na la reine eko very good bazuri sana, very good. Banaenda na kenyu nataka. Unaona kama bako na ingine generation kama Elizabeth. Na mimi naona aba ba Konge na Queen betu Norvège beko open. Yeah, they are very open. And they want to accept. Hata unakuya na idea moja hivi unasema ni hii miaka yetu bana bi accept. Yeah, bana accept, bako open. Yeah. Very open. Donc mtoto wao alipenda bakasema jua ni tumkatalie kama ulipenda pia akuye me ule mama sasa ndio angejua kwenye anaingia aimo. Unaona? Of course vitu vya roho ati ni biko boring. Habina movement facile. Biko facile. Na biko na bitu byabo deja benye manapasha kufata. Wewe unakuya leo hawezi kubishanje. Hawezi kubishanje pako maregrema zao. Sasa akakutana na ule kijana sasa ule baba mwehu. Lakini mama Chloe, I still go back. Unasikia? Ushaka kuolewa. Mais c'est ça na mimi nishaka olewa. Unasikia? Nini njoo inaweza kufanya wewe uangalie nje ya ndoa? Unaweza angalia nje ya ndoa kama bwana akupatie hiyo affection, akupatie hiyo respect. Njoo venye niko nasema peut-être huyu bwana hakuwa anampatia affection yenyewe alikuwa anatafuta, hakuwa anatafuta pengine ba go out benye alikuwa anatafuta, you know. Habiwezekani juu bako royalty batenda go out yai. Yeye alikuwa anataka kusona kama huyu bwana Epstein alikuwa na island. Alikuwa na ka ile Kenya anafanyia kobe uchafu wake wote. Donc nando kwenye alikuwa anajisikia free ya kuvuta sigara. Paka naomba chambre yenye iko na balcon. Kuna problema mapumo. Anaumwa pia. Julize kwenye ule bwana hawalala linakwambia sema jua nini hauachi kuvuta sigara ifo watch. Niko na mtu wa kusaidia kuna nini. Biko emo. Hokon alisema baba patie muda. Biko mu difficult situation. Yeah. Na mtoto mwenyewe banapasha njoo tusha kusababu kuongelea alenda tukadopte watu bawili benye biko difficile baba patie muda njoo metemarit she's very sorry that aliendelea kuongea na huyu baba na huyu baba ni mtu mbaya. Mimi siwazi kama iko sorry, ni vile tu vya kusema formalite onyeshe watu mimi sijui alifaa vitu vingi anaviyua. Ule bwana alikuwa na apartment pa Oslo. Manake bilikuwa deep friendship It was deep. Deep wenye baliongea mafoto manini. Na mafoto moya hivi za sio za kifalme. Huyu hoko na kujua kama bako kusembat bako kuplaja sasa balikuwa najua banakutana tu parazari, kumbe ili bibi alishabiplanifie. Tuka baba mko mkitaka kuoa na mko na mastati zenu angalia bibi wa kuoa na kama yuko na maisha fulani akwe ready to give up that life. C'est pas possible. Huku ingine histori ya mtoto wake sasa ya metemariti mwenye alizalaka avant aoane na huyu mtoto wa mfalme. Unasikia? Mimi natafuta nisikie mawazo yako kwa hivyo vitu. Kuna tabia saa ile tu ile ya mama yake. Piga mwanamke. Yeko namsambisha kukoti kuba mwanamke wenye alibaka anapenda kubaka banamuke kama anabakunyisha ile mabunga ile banalala kisha njoo sasa anabalala anababaka. Ile tabia ya ule mtoto anaitoa wapi? Usiona anaitoa wapi?
Damascene anaitwa kwa babake na mamake pa ku marque de suivi. Njoo babake naye ni banasema kama ni criminel. Yeye wala hata bamsemee mu media juu. Abamsema kimi na sasa yuko na reputation mbaya sana. Donc ile ni ile tu huyu mama yeye ndio alimudecevoir mtoto wake. Mimi nimefika kwenye nikaona tu as dessus ulidecevoir mtoto akuona mtoto. Hakuna ule garçon. Manake alikuwa anafanya vile mabetizi na mtoto yuko naona. Kisha mtoto anakumala anaanza kufanya ile mabetizi. Hakumussuivre. Aliachilia kabisa. Hakusuivre mtoto wake. Faria suivre mtoto wake. Na tanki unajua kama maisha gani yenyewe mnatoka emo na babake historia yake ifo kuongea na mtoto sana. Unamuonesha ubaya wa hivyo vitu. Unaona? Et pourtant na unaona kama pako possibilité mtoto anaweza kuvifanya juu pako kumuko mfranga. Donc il fallait aikale amuoneshe kama donc kama ugisi ule hoko ni alimkamata ule mtoto alikuwa na kama 3 ans fille alikuwa mtoto sana donc il fallait amuache mtoto akwen afate babake wa kambo. Unaona amuzogere sana babake wa kambo juu ukiangalia batoto ya benye alizala na mtoto wa mfalme bako bien lakini ule alikuyaka naye katika ndoa ndio anakuwa shindakana. Epu anampatia makuta kila mwezi ashipo kutumikia ule mtoto ayatumika maisha yake. Donc qui dit que sinjo mimi nakwambiaga dama sinjo benye nisemaga pa la fois passée kama si ba single mother unaolewa haupashi kuachia responsabilité ungine mtu juu haujuu siwezi kukamata hivi kama watoto wangu niache responsabilité ya kulea hiyo familia yenye naenda emo au huyo bwana. No, il faut que je sache que ni jue watoto wangu mimi na watoto wangu tunatoka ni vitu gani napaswa kubaproteger emo na gisi napaswa kubalea. Unaona? Juu na kama bawili wengine balizana nabo ile familia balea mzuri watoto wako bien éduqués wako bien classe plein. Lakini mtoto naye anaweza kujirebele mama Chloe kama unenda mundoa fulani wewe unakuwa focus na wale watoto nazala na bwana unasaba mtoto mwenyewe ulikuwa naye binawezekana binawezekana me hakukuwa focus nabo wengine hakukuwa focus. Waangalie mzuri habasemi sana mwa message. Watoto banani habaongei. Benye batakuwa ma royalty. Lakini kale kengine ka kwanza kake kenye katakuwa ka queen one day kalikuya kakasema enough is enough. Mama yake of course. Ongea mingi inaleta stress. Ni mama yake. Hapana kuachilia watoto tu hivi juu naolewa hivi na hivyo unazana na mwingine mtoto. Ifo kubangalia watoto wote. Ifo kubangalia. Watoto ni responsibility. Tupende tusipende hata alimsabu mtoto. Mtoto alimsabu akakari na maisha ya celebrity royalty akaona saa ile kumpatia makuta ya mingi voilà tukinywa na Epstein akakuya akaona sasa mtoto sasa siko mfranga na vitu gani. Lazima kile mtoto alikuwa mdogo angepata background ya mzuri juu ule baba alimchukua angali mdogo. Unajua mimi ningelikuwa ningelimtafutia ule mtoto hata kama mimi siwezi kukua na mtoto kila wakati njoo na yeye anapasha kujifunza siku moja kwa bibi ya mfalme kisante. So mimi ningetafuta mtu mwenyewe wa kumwankadre wa kufollow up kila kitu ule mtoto anafanya. Unaona hata ni wasenge kuna ile pouvoir ya kubaweka pale njoo anze kumfollow ule mtoto ba make sure kama anakomala vizuri. Lakini naona kama yeye alibiachilia tu akaanza tu kuenjoy maisha yake ya royalty akaanza kuona kama vile akimpatia ule mtoto makuta ni kumfungisha kinywa tekala kinywa. Njogi sata mlendo njogi sata najikuta mtoto yuko anakuwa anazungurukiwa na mambo ya ngono, mambo ya kuvuta, mambo tu ya bulevi. Na sasa leo bia mamake binapigia hemo vile yeye na yule Jeffrey Epstein na mtoto wake naye kukoti. Sasa inakuwa ni double pressure. Inakuwa ni mchanganyiko stress ya double mnyumba. Double na pumua zitumiki. Unaona? Anapatisha haya nani mfalme wetu wa Norvège. Ni vitu vya sadia. Njoo ile histoire bandugu bapenzi tunabaletea njoo mambo yenye kunapitikana hapa nchi yetu ya Norvège. Mtuambie na moyo. Mtuambie wenyewe mnawasa. Tuanze kujiheshimia ba Marie.